Om Swastiastu. Dityang akan Putu Apiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Sanemakin, saya ge pacang ngelaksanayang uji kinerja. Inggih rahajeng siang alit-alit makasami. Rahajeng siang Pak. Rahajeng siang Pak. Siang Pak. Punapi gatrenya nih. Becik Pak. Becik Pak. Becik Pak. Nggih, mawinan sami sampun becik nggih. Nah niki mawinan makari sabeh niki nggih. Umugi nenten-nenten kapiambang nggih. Nah, inggih majang Vito sampun sami sawitra nyene timpal-timpal gabung ring mit puniki. Sampun sami ringrum Pak. Nggih, suksema majang Vito mawinan sampun sami gabung nggih, sampun sami gabung ring mit puniki pepelajaran jagi kekawitin nggih. Nah, sedurungnya nih sedurung pepelajaran kekawitin ngiring ulemang pikayun antuk panganjali umat nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, alit-alit makasami nggih sekadi sane sampun keuningin ring galah puniki nika kari wenten pandemi COVID-19 nggih. Nah, mawinan wenten pandemi COVID-19 punika pepelajaran puniki kekawitin antuk pembelajaran daring nggih. Nah, Bapak pekeling majang alit-alit makasami yening alit-alit jagi melancaran elingang tetap patuhi protokol kesehatan nggih. Punika 3M nggih, memakai masker, menjaga jarak, lan tapi mencuci tangan. Nggih. Nah, sedurung kekawitin wau sampun kekawitin antuk salam makin ngiring majang Vito kawitin dumun antuk berdoa nggih. Durus Vito pimpin doa. Nggih Pak. Timpal-timpal sareng sami ngiring berdoa manut agama utawi keyakinan soang-soang. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Nggih, suksema majang Vito sampun mimpin doa awal nggih. Jagi kekawitin pepelajaran puniki. Nah, mungkin Bapak sampun nge-share absensi nggih, presensi ring Google Classroom. Nah, durus alit-alit dagingin dumun presensi punika. Durus dagingin nggih. Nggih Pak. Nggih Pak. Nggih Pak. Nggih, sampun, ening sampun dagingin absensi makin nggih alit-alit sareng sami nggih. Nah, sedurung iraga melik bagang indik materi napi rahina makin. Nah, alit-alit sira sane kari eling pelajaran ring petemone sane lintang sane kepulihan iraga ring pepelajaran dumunan sira kari eling. Titiang Pak. Nggih, Mang Urip, napi pepelajaran sane sampun lintang Yanten iwang materi indik prosa Bali Purwo utawi 1 Pak. inggih patut pisan majeng Mang Urip nggih. Nah, materi sane sampun lintang, sane sampun kepuliang alit-alit punika materi indik prosa Bali Purwa utawi 1. Bahan ajar materi napi sane wenten DB share Bapak ring Google Classroom punika. Materi indik cerpen Pak. Materi Oh nggih. Minat niki gangguan nggih. Nggih ten kenapi.
Nggih. Materi indek cerpen nggih. Nah, wau nike cahyami sampun ngenikain sampun nyawis materi sane share Bapak ring DB punika bahan ajar punika indek cerpen nggih. Nggih sampun becik majeng cahyami mawina nike kari wenten gangguan minat nggih. Inggih alih-alih sareng sami rahina mangkin iraga jagi melajahin materi indek prosa Bali anyar nggih, prosa Bali anyar. Nah, alit-alit nanin utawi taenten nguacen cerpen mebasa Bali. Dan Pak. Dan Pak. Nanin Pak. Dan Pak. Dan Pak. Nanin Pak. Yang Nggih, mawinan wenten sane taen nanin, wenten sane ten nggih. Nah, mungkin wau jika Bapak sane sampun ngenikain nanin coba cika nggih, cika napi nike cerpen? cerpen nike satu bawa utawi cerita pendek Pak. Nggih, patut nggih becik pisan cika nggih cerpen punika satu bawa utawi cerita pendek. Nah, berarti jika sampun wacen bahan ajar sane sampun share Bapak DB punika nggih. Nggih, sampun becik cika nggih. Nah, nggih duaning sami sampun uning indek materi sane wedar Bapak ring classroom punika lan materi napi sane makin jagi ke pelajaran. Nah, Bapak jagi nge-share indek kompetensi dasar lan tujuan pembelajaran iraga ring rahina mangkin nggih. Nah, sampun kecinga alit-alit? Sampun Pak. Pak. Sampun Pak. Nggih. Nah, niki nggih indek pembelajaran punika mangkin prosa Bali anyar utawi cerpen nggih. Nah, wenten kompetensi dasar ring materi cerpen punika, ring pengetahuan, ring 3.6, nika memahami teks prosa Bali anyar utawi cerpen dengan baik. Nah, ring keterampilan 4.6, nika menyajikan kembali teks cerpen dengan bahasa sendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, niki indek kompetensi dasarnya nih. Nah, wenten tujuan pembelajaran rahina mangkin. Nah, niki melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran problem based learning, serta metode diskusi tanya jawab dan penugasan, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen, menganalisis nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen, dan menyusun kembali isi cerpen menggunakan bahasa sendiri dengan tepat dan benar. Nah, jadi alit-alit mungkin diharapkan bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik, menganalisis nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen, dan menyusun kembali. Jadi menyusun kembali itu membuat rangkuman dari teks cerpen yang nanti akan Bapak berikan. Nggih. Nah, niki indek KD sareng tujuan pembelajarannya nih. Ikonoh iraga melajahin indek prosa Bali anyar puniki iraga presiden nincapang nggih, nincapang keweruhan utawi kewagadan indek kesusastraan Bali anyar nggih. Kesusastraan Bali anyar pemekasnya nih satwa bawa utawi cerpen nggih. Nah, tiosan punika risejeroning cerpen akeh wenten piteket pebesen nggih amanat sane pinih membuat kelaksanayang ring kahuripan alit-alit sareng sami nggih. Nah, nike pikenohnya nih manfaat iraga ngajahang prosa Bali anyar indek cerpen nggih. Nah, ring rahina mangkin wenten dudonan pepelajaran iraga mangkin nggih. Dudonan pepelajaran iraga rahina mangkin inggih punika sanika pertama miarsayang teks cerpen, sanika kaping kalih membentuk kelompok, sanika kaping 3 berdiskusi tentang LKPD, sanika kaping 4 menyampaikan hasil LKPD.
Nah, sane kaping 5 menarik kesimpulan. Nggih. Nah, nike dudonan pepelajaran rahina makin. Sampun tatas alit-alit makasami. Sampun Tatas, Pak. Sampun, Pak. Nggih, mawinan sampun tatas makasami. Nah, ini kelompok Bapak sampun bentuk kelompok. Nggih. Malih bos jagi diskusi yang punika. Nggih. Nah, alit-alit cingakin teks cerpen puniki. Nggih. Nah, sampun kecingak alit-alit? Sampun Pak. Sampun, Pak. Sampun Pak. Nggih, mawinan sampun kecingak teks cerpen puniki. Nggih, nah niki punggelan teks cerpen. Jadi potongan teks cerpen. Nah, makin indaya alit-alit cingak nggih teks cerpen puniki. Nah, atur resepang. Dados wajan dumun cerpen puniki nggih. Terus wajan cerpennya nih. Nggih, sampun sampeyan wajan? Sampun? Sampun, Pak. Sampun Pak. Dan sampun alit-alit wajan teks cerpen puniki makin Bapak jagi metaken. Nah, majang Ayu Sintia, nggih, Ayu Sintia napi murdan cerpen punike. Murdan cerpen punika cetik, Pak. Nggih, murdan cerpen puniki cetik nggih. Nah niki nggih. Nah, murdan punika pada sekadi judul nggih. Nah, judul cerpen puniki cetik. Nggih, sampun becik majang Ayu Sintia. Ah, ijen Ayu Sintia cekeplokan demun nggih. Nggih, wau sampun Ayu Sintia presija nyawis pitaken Bapak. Nah, makin majeng galih. Nah, majeng galih coba sire tokoh sanewenten ring punggelan cerpen punika. I Buddha, men Buddha sareng I Karmo Pak. Nika manten? Nggih Pak. Nah, nggih, majeng galih tokoh ring cerpen puniki nika wenten. Nah, niki nggih Buddha. Wenten men Buddha. Je men Buddha niki mengkep nama mirip niki. Men Buddha. Ah, niki nggih. Berarti ibunya Buddha. Ibunya Buddha. Sareng I Karma. Nah, niki nggih ring niki. Nah, niki tokohnya nih nggih. Tokoh ring cerpen memurde cetik. Nah, makin majang alit-alit makasami ijen dumun galih cekoplokan nggih sampun persida nyawis. Nggih, suksema majang galih nah mangkin. Majeng sira nggih. Majeng Putra Yasa nggih, coba Putra Yasa mangkin. Ring dije latar genah sane wenten ring punggelan cerpen punika. Latar genah nggih. Terus Sargenah ring cerpen punika ring umah Buddha lan rumah sakit, Pak. ring umah Buddha lan rumah sakit. Nah, nggih. Nah, niki nggih rumah sakit. Nah, taler. Nah, niki wenten tiang ngelokin I Buddha di jumahne. Nah, yening sampun di jumahne berarti di umahne Buddha nggih. Nah, niki berarti latar kejadian cerita cerpen puniki nika ring rumah sakit taler ring umahne Buddha nggih nggih sampun becik pisan majeng Putra Yasa nggih. Nah, tiba-tiba makasami ijen dumun Putra Yasa cekoplokan nggih. Nggih majeng Ayu Sinta, majeng galih, majeng Putra Yasa wau sampun becik nggih, sampun becik pisan, sampun presida nyawis pitaken Bapak nggih. Nah, dadosne alit-alit sampun presida makin jagi menganalisis unsur-unsur intrinsik sane wenten ring prosa Bali Anyar nggih utawi cerpen. Nah, ngiring ijen dumun malih nggih, ijen dumun malih Ayu Sintia galih sareng Putra Yasa cokoplokan nggih. Mangga tetap semangat.
Nggih. Inggih alit-alit sedurung ngelantur ke materi wenten sane jagi metaken utawi wenten sane durung tatas indik prosa Bali anyar cerpen. Titian jagi mendaken Pak. Sira Titian Pak. Itu Pak. nggih Vito. Napi jagi ketakanen Vito? Napi binan tokoh sarang penokohan Pak. Nggih becik pisan pitaken nya nggih napi binan tokoh sareng penokohan. Nah, nggih. Tokoh. Nah, dari kata saja sudah berbeda nggih, tokoh dan penokohan. Nah, yening tokoh punika jadme atau orang yang ada di dalam cerita tersebut. Nggih, tokoh itu orangnya yang berperan di dalam cerita tersebut. Nah, yening penokohan punika pada sareng karakter, karakter utawi sifat dari tokoh tersebut. Nah, misalnya wenten karakternya baik, karakternya suka membantu, dan karakternya ada juga pemarah. Nah, nike binan indik tokoh sareng penokohan. Kenten kenten Vito sampun tatas nggih. Nggih sampun Pak, suksema. Nggih, suksema mawali majang Vito sampun metaken wau nggih indik binan perbedaan tokoh sareng penokohan. Nah, majang alit-alit ijen dumun Vito cekoplokan nggih. Sadurung lantur, wenten sane jagi metaken dumun. Wenten nggih. Dan Pak. Nggih, majang alit-alit mawinan enten pitaken malih nggih. Mungkin Bapak jagi ngicenin alit-alit LKPD nggih. LKPD sane sampun share Bapak ring Google Classroom nggih. Nah, ini LKPD makin jagi share Bapak puniki. Nah, niki alit-alit sampun kecinga alit-alit. Sampun, Pak. Ampun Pak. Sampun, Pak. Nah, ini LKPD punika menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen lacur niki nggih. Nah, cerpennya lacur. Nah, niki pertanyaannya pitaken kegiatan pertama. Usan ngewacen cerpen wawu makin durus analisis unsur-unsur intrinsik sane wenten ring cerpen lacur nggih. Nah, wenten tema, alur, tokoh cerita, penokohan, latar, sudut pandang, sarang amanat. Nah, niki indik LKPD, lembar kerja peserta didiknya nggih. Sampun tatas alit-alit makasami. Sampun Pak. Sampun Tatas Pak. Nggih, mawinan sampun tatas indik pekaryannya lembar kerja peserta didik punika. Nah, makin majang alit-alit nggih. Alit-alit sejeroning mekarya LKPD dados ngrereh informasi saking sumber tiosa nggih, sekadi ring internet utawi ring buku-buku sane duwenang alit-alit makasami nggih. Nah, sedurungnya wenten pitaken. Tiang jagi metaken, Pak. Inggih, majeng nopita durus. Tugas puniki satu kelompok mengkarya asiki, napi masing-masing tetap mengkarya siki-siki, Pak. Inggih, becik pisan majeng novita nggih. Indik tugas puniki iket tugasnya siki-siki mekarya. Nanging sareng kelompok didiskusikan. Nggih, mendiskusikan sareng kelompok bareng-bareng, tapi nanti pekerjaannya punika dibuat satu-satu karena akan diupload di Google Classroom nggih. Sampun tatas novita? Sampun, Pak. Inggih, wenten pitaken malih majang alit-alit bakasami. Enten Pak. Enten, Pak. Enten, Pak. Nggih, yening nenten wenten pitaken lurus rereh kelompoknya nggih diskusian LKPD punika ring WA grup nggih. Nah, Bapak ngicenin galah nike kirang lebih galahnya 20 menit ini diskusi nggih. Nggih, yening nenten pitaken lurus mekarya LKPD punika sareng kelompok
nyane nggih. Makin dados off kamera dumun malih jebos on kembali untuk presentasi nggih. Yening sampun puput ijen Bapak gala 20 menit. Nggih durus majang alit-alit diskusi dumun nggih. Nggih, majang alit-alit yening wonten pikobet rikala ngarianin dados metaken riki nggih. Taler dados blik bagang sareng-sareng ring WA grup nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Inggih majang alit-alit makasami gala sampun telas nggih. Urusang alit-alit upload pekaryan niwau sane sampun ke diskusiang ke blik bagang majang kelompoknya nih ring classroom nggih. Upload dumun tugasane punika nggih. Ini sampun ngupload malih jebos irage pacang presentasiang pekaryane punika nggih. Terus upload dumun. Nggih, sampun alit-alit? Sampun, Pak. Pak. Nggih, yening sampun alit-alit ngupload namakin ngiring majang kelompok-kelompok wawu presentasian nggih. Nah, terus majang kelompok 1 sira perwakilannya nih? Tiang, Pak. Nggih, majang Mahendri kelompok 1 nggih. Ye durus Mahendri wacen cawisan tugas sanesapun ke blik bagang iwawu sareng kelompoknya nih. Durus Mahendri. Nomor 1, unsur-unsur intrinsik, tema utawi unteng, ring cerpen lacur utawi olas asih. Nomor 2, alur cerita atau plot, ring cerpen lacur utawi alur campuran. Nomor 3, tokoh cerita atau pragina, ring cerpen lacur utawi dong darse lan lohyayu. Nomor 4, penokohan atau pewatekan, ring cerpen lacur utawi watek dong darse seleg megae. Sayang pesan tekan cucune. Yening watek lohyayu parisolahne melah. Jemet nulungin dadongne medagang. Nomor 5, latar atau setting, ring cerpen lacur latar genah di sisin rurungne rumah dong darse. Nomor 6, sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga yang ngidang menyekolahan cucunane ane madan lohyayu. Nomor 7, amanat atau piteket ring cerpen lacur diastun hidup sadarana sane utama madue rasa olas asih ring keluarga karena ento sane ngranayang hidupnya bahagia. Nggih, sampun Mahendri. Sampun, Pak. Nggih, suksema majang Mahendri. Nah, ijen dumun Mahendri cekoplokan nggih. Sampun persida nyawis tugas LKPD punika. Nah, makin terus sira sane kayun nampenin indik presentasi kelompok 1 wawu. Kelompok 2 sira. Tiang Cika, Pak. Nggih, majang Cika durus tampenin presentasi wawu dari kelompok 1. Presentasi saking kelompok 1 sampun becik Pak nanging wenten cawisan utawi jawaban sane iwang. Alur cerpen punika boya je alur campuran Pak nanging alur maju. Inggih, becik pisan majang Cika nggih. Sampun nyawis nampenin presentasi majang kelompok 1 wawu nggih. Alur cerita ring cerpen punika alur maju nggih. Nenten alur campuran. Nah, ini alur maju dados wajan malih bahan ajar sane wenten share Bapak ring Google Classroom punika nggih. Berarti Cika sampun becik, sampun paham indik materi cerpen puniki nggih. Nah, ijen dumun Cika sampun nampenin kelompok 1 nggih. Ijen Cika ceklopokan. Inggih wau sampun kelompok 1 presentasi, Cika ring kelompok 2 nampenin. Nah, makin nglantur ring kelompok 2. Kelompok 2 sane presentasi, kelompok 3 sane nampenin. Asira perwakilan saking kelompok 2 Tiang, Pak. Nggih, Putra Yase durus presentasi yang pekaryan nyane. Ya Pak.
Nomor 1, tema utawi untang nyane olah AC. Nomor 2, alur cerita nyane utawi plot alur maju. Nomor 3, tokoh cerita utawi pregina nyane dong darsih lan luh yayu. Nomor 4, penokohan utawi pewatekan nyane dong darsih selak megawe sayang pesan teken cucune. Luh yayu parisolah nyane melah jujur dua jemot nulungin dadongne medagang lan sayang teken dadongne. Nomor 5, latar utawi setting nyane latar genah di sisi ngerurunge umah dadong darsih. Latar galah panas dingin. Sudut pandang orang ketiga nyane ia ngidang menyekolahang cucu nyane ane madan luh yayu subo metu 15 tiban enu negak ring bangku kelas lu SMP. Nomor 7, amanat utawi pitekat nyane ri kahuripan sepatutne iraga maduwe rasa olah asih mangda idupe setata nemu bagio. Nggih sampun Pak. Nggih sampun nggih majeng ring Putra Yase sampun presida presentasi ndek pekaryan LKPD-nya nggih. Nggih ijen nuwun Putra Yase cekoplokan nggih. Nah mangkin terus tampenin saking kelompok 3 sira kayu nampenin cawisan Putra Yase. Terus? Tiap Pak. Nggih Dinda terus. Presentasi saking kelompok 2 sampun becik nanging wenten sane iwang Pak. Panas mewah dingin nika latar suasana Pak. Boya je latar galah utawi dawuh. Nggih, majang Dinda berarti sampun memperhatikan nggih. Nah, sane iwang punika majang peryan Putra Yase wau ring latar suasana nggih, latar genah. Nah nike iwang nggih. Nah yen latar genah utawi latar galah genah punika tempat nggih. Yen galah punika waktu. Wenten latar suasana malih. Nah, suasana sekadi makin nike sabeh. Nah, nike suasananya nih sabeh, panas, dingin. Nah, nike latar suasana nggih. Yen galah waktu punika semengan, sanje, tengai, jam sia, jam roras. Nah, nike mewasta latar galah nggih. Nggih, mangke wau sampun becik Dinda nggih nampenin indik pekaryan saking kelompok 2 nggih. Nah, terus ijen dumun Dinda cekoplokan nggih. Nggih, sampun presida kelompok 2 wau presentasi. Nah, perwakilan saking kelompok 3 nampenin nggih. Nah, mangkin sane kaping unta. Ring kelompok 3 presentasi, kelompok 1 nampenin nggih. Nah, terus perwakilan saking kelompok 3 presentasinya pekaryannya nih, nggih. Nggih, Suci terus. Nomor 1, tema untang olas AC. Nomor 2, alur cerita maju. Nomor 3, tokoh cerita Pragina dong darsih lan luh yayu. Nomor 4, penokohan pewaktikan penokohan dong darsih selek megawe sayang pesan teken cucune. Yening penokohan luh yayu pasurah lah jujur dua jemet nulungin dadonge madangan lan sayang teken dadonge. Nomor 5, latar setting. Latar genah di sisin rurunge umah dong darsih. Latar galah tengai peteng. Nomor 6, sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga. Ia ngidang menyekolahang cucune ane madan luh yayu. Subo matuh 15 tiban nu negak ring bangku kelas 3 SMP. Nomor 7, amanat pitekat. Amanat ring cerpen punika yening hidup iraga patut maduwa rasa olas asih majeng kulawarga mangda iraga
Swakulawarga satate nemu pagi ring karupe kahuripan. Sampun, Pak. Nggih, sampun majang suci nggih. Nah, wenten kata-kata nike kari keliru gitu nggih pembacaannya ini nanging ten kenapi. Nah, mungkin nike sampun ke presentasi yang majang kelompok 3 wau. Makin penampian saking kelompok siki, terus tampenin majang kelompok 3 nggih. Titiang, Pak. Nggih, Cahyami. Presentasi saking kelompok 3 sampun becik, Pak. Sampun sami cawisanyane patut. Nggih, becik nggih sampun sami cawisan ring kelompok 3 nike patut becik pisan nggih sampun benah samian nggih. Nah, makin majang alit-alit ijen dumun suci sarang Cahyami cokoplokan nggih. Nggih, sampun presida wau presentasi lan nampenin nggih. Nah, inggih alit-alit maka sami punika wau indik presentasi pekaryan LKPD nya nggih. Sampun becik pisan nggih, sampun presida presentasi yang sampun presida nampenin malih nggih. Nah, makin ini wau nike wenten keiwangan ten kenapi nggih mawinan dari salah kita tahu benar nggih. Nah, nika nggih elingan sampun nang takut iwang nggih. Yening sampun berani mencoba menjawab pasti ke yening iwang yening salah kita menjadi tahu kesalahan dan menjadi tahu yang mana benarnya nggih. Nika alit-alit nggih sampun tatas. Sampun, Pak. Nggih. Sampun becik-becik wau samian. Makin ngiring iraga tepuk tangan dumun nggih. Tepuk tangan mawinan mawinan samian sampun waget nggih sampun presida presentasi. Mangda tetap semangat melajah nggih. Nah, makin ring pamicutet puniki lurus sire sanikayun micutetin nagingin kesimpulan nggih ring pepelajaran rahina makin. Sire kayun lurus. Tiang, Pak. Nggih, majang cika sane jagi nyutetin pepelajaran rahina makin lurus cika. Kapatama, satwa bawa utawi cerpen inggih punika karya sastra Bali anyar mawangun proses sanek kaceritanyane cutet. Lan cerpen kawangun oleh kalih unsur inggih punika unsur intrinsik miwa unsur ekstrinsik kenten, Pak. Nggih, nika manten cika. Nggih, Pak. Sampun becik cika indik nyutetang pepelajaran makin nggih. Ijen dumun cika cekoplokan alit-alit. Sukses semua majang cika sampun ngicenin pamicutet nggih kesimpulan. Nah, makin wau sampun ring cika ngicenin pamicutet, makin ring Bapak nggih. Bapak ngicenin pamicutet watah. Nah, pada sekali cika wau cerpen punika ngeranjing utawi rumasuk ring karya sastra Bali anyar nggih. Karya sastra Bali anyar sane mawangun gancaran utawi prosa nggih. Cerpen punika padah kewastanin satwa cutet utawi yening ring bahasa Indonesia punika mewaste cerita pendek nggih. Nah, cerpen puniki nika kewangun antuk unsur intrinsik taler unsur ekstrinsik nggih. Nah, cerpen punika wenten unsur intrinsik taler unsur ekstrinsik. Nah, yening unsur intrinsik nika wenten tema nggih, wenten tokoh, wenten latar, wenten sudut pandang, taler wenten amanat nggih, pepesan ring cerpen punika nggih. Nah, wenten taler unsur ekstrinsik nggih, unsur ekstrinsik nika nilai-nilai sane wenten ring cerpen punika nggih. Nah, nika wau sampun jika presida nyutetang pepelajaran puniki taler Bapak sampun ngicen pamicutet nggih. Nah,
Bapak wantah napi wastane nggih mapi teket nggih mapi keling majeng alit-alit mangdes tate yukti nggih mangdes tate yukti ngresepang inde pepelajaran prosa Bali anyar utawi cerpen puniki nggih santukan yen ragam lajang cerpen puniki presiden nying capang keweruhang alit-alit inde kesusastraan Bali nggih pemekasnya ne kesusastraan Bali anyar taler risejeroning cerpen punika kan wenten amanat nggih amanat pembesan piteket nggih sane pinih mabuat yang sangat bermanfaat ring kahuripan alit-alit sareng sami nggih nah nika indik pami cutet wawu nggih sampun tatas alit-alit makasami nah Bapak selanturnya nih ngicenin alit-alit evaluasi nggih evaluasi pepelajaran raina mangkin terus alit-alit cingakin ring Google Classroom nggih sampun share Bapak evaluasi sane pacang karyanin alit-alit nggih sampun kecinga alit-alit nggih Sampun Pak. sampun nggih awinan sampun wenten evaluasi punika malih jebos karyanin ring jero suang-suang nggih nah mangkin ring pertemuan selanturnya nih irage pacang melajahin ide puisi Bali anyar nggih wau pepelajaran sampun kekawitin sampun wenten diskusi presentasi taler sampun keijen pami cutet kesimpulan nah mangkin nah durus majang ketua kelas ijen doa pamuput rahina mangkin nggih durus itu pimpin doanya nih Nggih Pak. Timpal-timpal sarang sami makin ngiring berdoa ngawit berdoa puput inggih suksema majeng fitu sampun mimpin doa pemuput puniki nggih nah inggih alit-alit duaning pepelajaran iki sampun puput Bapak opi keling taler nggih tetap melajah ring jero suang-suang nggih tetap semangat melajah sampunang napi wastane nggih sampunan ngelaleng istilahnya nggih nika manten saking Bapak nggih ayaning wenten iwang iwau Bapak Nunas geng Rene Sinampura nggih nah pinaka pemuput atur Bapak ngucarang parama santi nggih giring cakupeun tangannya nih Om Santi Santi Om nggih suksema majang alit-alit nggih tetap semangat melajah bahasa Bali nggih. Ya, Pak.